Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri kumwe na Fideni yo ngabo mu makuru yo muri iki gitondo. Mu Rwanda inama nshingamateka ejo kuwa kane yarahariye ku masezerano yo kurungika muri ico gihugu abimukira n'abasaba ubuhunzi bazova mu Bwongereza. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha bari muri icyo gihugu. Uyo ni Jean-Claude Ntezimana, umudepite mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere, cyambere ni ukureba ko twaba igisubizo mu kibazo dufite cy'abimukira bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyo nawe ni Emmanuel Ugira Shebuja, umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara kivuye mu manuko, abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gisagara ca Uvira basubiye gukora imyiyerekano yo gusaba ko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi ubu ryuzuye amazi risanurwa. Perezida Joe Biden wa Amerika ejo ku munsi wa kane yabonanye n'umupfakazi wa Alexei Navalny yitavye Imana ari mu ibohero mu Burusiya. Israel yagabishije kurungika ingabo zayo guhiga abagwanyi ba Hamas mu gisagara ca Rafa mu bumanuko bwa Gaza inyuma yuko irashe ibibombe byinshi ejo kuwa kane. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Edi Gwema. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri ubu bitari ngombwa ko asaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatangiye z'ubuhuza mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero z'ibirimo gukorwa, birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda, aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo. Sendika z'abakozi muri Guinea zahamagaje imyigaragambyo rusange mu gihugu hose guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Iyo myigaragambyo izaba igamije gusaba irekurwa ry'umunyamuryango waryo w'umunyamakuru, igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko no gukuraho inzitizi kuri interineti. Iyi myigaragambyo igiye kuba mu gihugu havugwa ibibazo byinshi bishingiye ku kuba guverinoma yarasheshwe ntisimburwe. Kuri uyu wa mbere ushize, Perezida wa Guinea Generali Mamadou Doumbouya yatangaje ko asheshe guverinoma ndetse anategeka igihugu gufunga imipaka yacyo. Generali Doumbouya yafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2021 binyuze muri kudeta.
uyu mutegetsi n'agatsiko k'abasirikare bakorana bategetse ko abagize guverinoma bamburwa pasiporo zabo, imodoka z'akazi na konte zabo mu mabanki zigafatirwa. Imyigaragambyo nk'iyo yatumijwe muri Guinea yaherukaga mu mwaka w'2007 ku butegetsi bwa Perezida Lansana Conte. Icyo gihe yaguyemo abantu 186 nk'uko bivugwa n'imiryango itegamiye kuri leta. Kuva Dumbuya ageze ku butegetsi nta myigaragambyo myinshi iba mu gihugu. Mu 2022 abategetsi ba gisirikare babujije imyigaragambyo mu gihugu. Ababigerageje barimo abanyamakuru, abo muri societe civile n'abo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi. Kubera igitutu cy'amahanga, ubuyobozi bwa gisirikare buherutse gutangaza ko buteganya gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili mu mpera z'uyu mwaka. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane yabonanye na Yulia Navalnaya, umupfakazi w'umunyapolitike Alexei Navalny uherutse gupfira muri gereza mu Burusiya, n'umukobwa wabo Dasha Navalnaya. Nyuma y'ikiganiro kigufi bagiranye mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California, Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko nyakwigendera Navalny yari intwari idasanzwe. Yavuze ko Yulia Navalnaya n'umukobwa we wiga muri kaminuza ya Stanford muri California bakomeje gukurikiza urugero yasize. Yavuze ko umugore wa nyakwigendera azakomeza urugamba umugabo we yatangiye kandi ko atiteze guhagarara. Biden wari watumiye uyu muryango kugira ngo awihanganishe, yongeye gushimangira ko kuri uyu wa gatanu Amerika izatangaza ibihano bishya kuri Perezida Putin yashinje kugira uruhare mu rupfu rwa Alexei. Biden yavuze ko umurage wa Alexei wo guharanira ubwisanzure, demokrasi n'uburenganzira bwa muntu utazazima kandi ko uzarushaho gucengera mu Burusiya ndetse no ku isi yose. Tariki ya 16 z'uku kwezi nibwo abategetsi b'Abarusiya batangaje ko Navalny w'imyaka 47 yapfuye mu buryo butunguranye afunzwe. Navalny yari afunzwe kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2021 ubwo yasubiraga i Moscow nyuma yo kwivuriza mu Budage uburozi yari yarozwe. Yavugaga ko Kremlin, perezidansi y'Uburusiya, ariyo yari ibiri inyuma. Mu kwezi kwa 12 nibwo Navalny yimuwe muri gereza yo rwagati mu Burusiya, ajyanwa mu yindi gereza icunzwe kurusha izindi mu gihugu, iherereye hejuru y'umurongo mbariro wa nyuma usatira impera y'isi ya ruguru bita Arctic Circle. Mbere yuko atabwa muri yombi, yaharaniraga kurwanya ruswa, yamunze inzego za leta ndetse yateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ubutegetsi bw'Uburusiya kandi yaniyamamarije imyanya mu butegetsi. Indege z'intambara za Israeli kuri uyu wa kane zarashe ibisasu ku mujyi wa Rafa mu majyepfo y'intara ya Gaza, maze Israeli inakangisha kohereza ingabo guhiga abarwanyi ba Hamasi muri uwo mujyi kuri ubu wahungiwemo n'abanyapalestine bagera kuri 1,400,000. Minisiteri y'ubuzima y'ubutegetsi bwa Hamasi yavuze ko abantu 97 bishwe mu gihe cy'amasaha 24. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje intumwa idasanzwe muri Israeli kugira ngo igerageze kumvisha impande zombi kwemeranya ku masezerano yo gutanga agahenge no guhererekanya imfungwa. Kuri uyu wa kane, Brett McGurk, umuyobozi muri perezidansi ya Amerika ushinzwe uburasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru ya Afurika, yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'ingabo wa Israeli Yoav Gallant mu mujyi wa Tel Aviv nyuma y'uko avuye mu bindi biganiro n'abahuza i Cairo muri Misiri. Abo bahuza bavuga ko banabonanye n'umuyobozi wa Hamasi Ismail Haniyeh mu ntangiriro z'uku kwezi. Itsinda ry'abahuza rigizwe n'abahagarariye Amerika, Katari na Misiri. Nyuma y'iminsi bagerageza kugera ku masezerano yo gutanga agahenge ariko bikanga, abo bahuza bavuze ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi ziyemere. Minisiteri y'ingabo ya Israeli yavuze ko ibiganiro na Bwana Magak byibanze ku kurekura abashimuswe, ibikorwa bya gisirikare ku birindiro bya Hamasi no korohereza ibikorwa by'ubutabazi kugera kubo bigenewe. Minisitiri Gallant yashimangiye ko intego yabo ari ugusenya burundu za batayo za Hamasi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet @radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
mu Rwanda abagize inama nshingamateka baremeje ku bwiganze integuro y'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agenewe kwakira abimukira n'abasaba ubuhungiro bashobora kuva mu Bwongereza. Eric bagira ubusa yarabikwirikiranye. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze, abandi babiri barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na bwana Emmanuel Rugira Shebuja, minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, 2 gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari muri Libya, kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko ateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira, zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagomba kwikura mu mutwaro wayo kugira ngo wikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Dukurikirana itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, kandi Ubwongereza buvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura, nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze n'ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze. Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye minisitiri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nkibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri Rugira Shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi 4 ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapawundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu.
Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza bimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Voice of America, Ijwi ry'Amerika. Tuje muri Kongo mu ntara ya Kivu yo mu manuko, abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gisagara ca Uvira basubiye gukora imyerekano yo gusaba ko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi ubu ryuzuye amazi risanurwa. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Vedaste Ngabo ari Uvira. Abanyura muri uyu muhanda uri Kavimvira bafunzwe n'amazi ya Nyangara n'ay'ikiyaga cya Tanganyika bavuga yuko gora bayavogera bibatera indwara. Kuri uyu munsi wa kabiri w'imyigaragambyo kuva kuri rompo ya Kavimvira ugana ku mpaka uhuza ibihugu byombi, hari za barriere zigera ku 8 z'abagize societe civile basubizaga inyuma imodokari ndetse na za moto zaje Bujumbura cyangwa ziza mu mujyi wa Uvira mu mazi ari mu muhanda uri ku mpaka wa Kavimvira ugana ku mpaka wa Gatumba. Wahuraga na bamwe mu baturage bahetswe ku mugongo, abandi nabo bari mu mato, mu gihe abandi nabo bavogeraga ndetse hari n'ibinyabiziga byari byapfiriyemo. Manirakiza Ezekiel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, atwara imizigo ku ikinga. Twahuye nawe mu muhanda wuzuye amazi atwaye amata yaravanye i Burundi. Imyigaragambyo gomeye uhagarara kugira ngo kubera ubuzima bubandanye, ariko bodukorera ibarabara kubera aha hantu haradusinzikaza cyane. Hadusinzikaza iyo turiko turagenda, ivyuma byacu birapfira aha hantu kandi turagira ingorane cyane kubera aha hantu twama tugwara ibirenge, bamwe tukaja no mu bitaro. Munyindu Gashesha ni umushesha kanguhe, afite ubwato butwara abagenzi mu muhanda wa Kavimvira. Washimangira ko iyi myigaragambyo ifite ishingiro bitewe n'ibibazo abantu bahura nabyo muri ayo mazi. Ikibazo kibarabara tuko turarindira rero abategetsi bavuze ejo ko uyu munsi baraza gutangura gushika n'ubu sinzi ibibazo barimo. Mbese gukora manifestation ari byiza kuri we? Ni byiza kubera bakuri barabara. None wowe urabona abantu kuvogera mu mazi gusa, ni sawa, si biza, bakora barabara kandi twese twarabishimiye kabisa. Bamwe mu bashoferi batwara ibinyabiziga kuri uyu muhanda wa Uvira Bujumbura bagaragaza yuko imodokari zabo nyinshi zigenda zipfira muri ayo mazi yuzuriranye hose. Uyu munsi twakoze kubera manifestation ya societe civile, ariko natwe twayishimye nk'abashoferi dukorera Bujumbura kubera ari amazi iminsi kabisa duteshejeje twebwe abashoferi. Amamodoka akangika, hariho amamodoka menshi amaze kwicara mu bipangu, amazi akinjira muri moteri, nyiri imodoka na shoferi twese tugahomba, twabuze inzira kubera amazi. Usibye ibinyabiziga bihura n'ibibazo muri ayo mazi yafunze uwo muhanda, n'abagenzi bayanyuramo bavuga yuko ari indwara abanduza. Barakwera amazi ni menshi, abantu bose baguma basara ngo nakurubuma baja kwa amazi misi yose kandi bama binzi amahera ha kuri dwanye. Nubu abantu basaze baca bashira mandamano. Aya mazi ateye ikibazo gose kubera arimo n'indwara nyinshi nko ku bantu bakunda kugenda n'amaguru. Arafise kuguma bamwe baguma bakomereka mu birenge bivanye n'ibikavyo babiriyo, bivanye n'abandi bamama baba bategwa n'izi ndwara zitwa infection, so vyose bikaca bibafata. Mafikiri Mashimango ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira, avuga impamvu nyamukuru yatumye bakoresha iyi myigaragambyo. Tunalomba kwa viongozi kufanya barabara yenye hii ya frontiere. Turasaba abayobozi gukora uyu muhanda wo ku mupaka kugira ngo ube mwiza kuko turagowe. Leta ifite amafaranga ariko ntiyakoreramo abaturage umuhanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira buvuga yuko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hari imashini zo gukora uyu muhanda zinjiye muri Uvira zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru Ijwi ry'Amerika rikesha bamwe mu bayobozi bo muri Uvira yemeza yuko uwo muhanda wa kilometero 7 uzatwara miliyoni 9 z'amayero kandi ukazuzura mu gihe cy'amezi 18. Gusa Radio Ijwi ry'Amerika ntiyabashije kubona impuguke mu byo kubaka imihanda ngo yadusobanurira nimba ayo mafaranga miliyoni 9 z'amayero ahwanye n'ibikenewe mu kubaka uyu muhanda w'ibirometero 7 ku buryo burambuye.
Vedase Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe ingingo mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ko ikambi ya Nduta izoba yugawe burundu. Ni mu ntumbero yo gutahukana impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 112 ziri muri ico gihugu. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru. Biri muri raporo y'ibanga Ijwi ry'Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania. Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro. Tanzania ni ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa. Tukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo. Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubu afise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero. Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 64 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi 50 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo, yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe. Tutaona nini cha kufanya. Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu, ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972. Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare, amaraso ataraseseka. Urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vya Afurika y'ubuseruko CBDH Vicar ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yaburiye HCR. Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera. Abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka.
gutahuka. Ni mu gihe HCR ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, Rwanda, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, n'umwanya w'ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dutega amatwi Tim Ishimwe ari dusomere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kwakira ibihugu bifitanye urunana nazo mu muryango wa OTAN mu gihe cy'impeshyi gitaha kugira ngo byizihize isabukuru y'imyaka 75 OTAN imaze ishinzwe. Ibyo byatangajwe na Jake Sullivan, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umutekano. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu cyicaro cy'umuryango wa OTAN, yavuze ko inama itaha izashimangira ku mugaragaro imbaraga za OTAN nk'umuryango wagutse ufite ingufu ziyongereye kandi uhurije hamwe mu migambi yabo kurushaho. Sullivan yatangaje ko imwe mu ngingo z'ingenzi zizaranga imishyikirano mu kwezi kwa karindwi ari inkunga rusange ibihugu bya OTAN biha igihugu cya Ukraine. Putin yari yariringiye guteza amacakubiri mu bihugu bya OTAN, ariko kuri uyu munsi twiboneye ko hari ubumwe ndetse bukomeye butigeze butsimbuka na gato kuva kiriya gitero gakurushwa cy'Uburusiya cyatangira, dore hashize imyaka 2. Putin kandi yari yizeye ko inkunga izagenda ikendera, ariko uyu munsi nabonye ibyemezo bidakuka by'ibihugu byinshi bya OTAN byo guha inkunga igaragara abaturage ba Ukraine barimo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Naho ku byerekeranye no gufatanya umutwaro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye ko byinshi mu bihugu bigize umuryango bizubahiriza amasezerano yo gutanga umusanzu ungana na 2% by'umusaruro rusange w'igihugu mu gushyigikira OTAN. Sullivan yagize ati, indi ngingo imishyikirano y'i Washington izakomozaho ni ibyerekeranye no kongera guha ingufu inganda z'ibanze z'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo twongere ubushobozi bwihariye mu nzego zitandukanye. Kandi ntabwo ari umubare gusa, ahubwo ni ukumenya ingero zose z'ubuhanga bwihariye tugomba guteza imbere. Kubera ko muri iyi myaka 2 y'intambara ishize twabonye ko ikoranabuhanga mu bya tekinoloji n'ubuhanga bw'intambara byateye imbere, bityo rero OTAN ikaba igomba kuba ku isonga muri ubwo buhanga. Sullivan ati, OTAN yatangiye kongera ubufatanye bwayo n'ibihugu bituriye inyanja y'Ubuhinde n'iya Pasifika. Ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka kuzana OTAN muri Aziya, ahubwo ni ukuvuga ko tugomba gufatanya n'ibihugu tuvuga rumwe mu gace k'inyanja y'Ubuhinde n'iya Pasifika ku bibazo birenze imbibi z'ubutaka, umutekano mu gukoresha ikoranabuhanga rya internet, umutekano mu by'ubukungu, intwaro za kirimbuzi, ariko tutaniyibagije ubufatanye bugenda bwiyongera hagati y'Uburusiya, Ubushinwa, Irani na Korea ya Ruguru. Abajyanama b'umutekano bo mu rwego rw'igihugu ba OTAN banagiranye imishyikirano ku bibazo biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, harimo ikibazo cya Irani n'impagarara iteje ku mutekano w'akarere. Bagirana n'imishyikirano ku kuntu ibihugu byo muri ako karere byabana mu mahoro, mu burumbuke n'ubusabane. Sullivan yagize ati, OTAN yiteguye kwakirana ubwuzu igihugu cya Sweden mu muryango, kikaba icya 32 biwugize. Inama y'i Washington izakomerezaho mu gushimangira ireme n'imbaraga z'uyu muryango wo kwivuna umwanzi uzwi ku izina rya OTAN. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikro. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.